داری واج ہاں بانو کھاؤ سبسان ما ارچ قسم انسانی بھی منی ارچ قسم سوچی بھی منی ارچ قسم فکری بھی منا بلوچ شاگرد تھا زندگی بوگے حق کا ای گپ سرا منا وائدیں کس کشت مکان کہ ماں مذہبی مردمی نہ ہو وائدیں ای گپ سرا منا کس کشت مکان کہ ماں پاکستانی منو کی نہ ہو وائدیں ای گپ سرا منا کس کشت مکان کہ ماں تی سوچ تی فکر تی زان تی منو کی نہ ہو منا حق کا کہ من تی سوچ تی زان تی فکر عزتہ بکنا منا حق کا کہ من تی سر سوال چس بکنا ترا حق کا تو من سر سوال چس بکنے ترا حق کا تو منا کنوینس کرنے کی کوشش بکنے ترا حق کا تو منا استیں وتی سوچے دعوت آویتی ہے بل ترا ای حق نہیں کہ تو منا تہنا ای واسطہ بکشے کہ من تی فکر منو کی نہیں تو جنگنا کس نروت کوئے ناما مگر ترس بادشاہیے اکسا لاکھ بستک پا جنگا ہوتی اب بزگی پیر مات اتی بچے بیگوائیے گو گما مرتشو اب رات ایرونیے بزگی تکلی گوار نی کجا شد کنا یا کیا دوتکی نوک بانو کتا یا کیا عکس دل بند داشتا ہوتی یو دائن در پا درین خط سے آلی ندن بزگارا ہوتی بات بیگوائیے بچار منار کشتگش کشندہ نبی کتگ بچار منار کشتگش کشندہ نبی کتگ ہما کے مرگن غم ندات منار چون کشت کنت ہما کے تن گشنگی خدای دین شنگ کتگ ہمائی نام ملائی گردی مرگ بہر کنت برو بچار طائفہ سنگا ہنگت ہون پران اپیر زال کسیا ملا نندہ وط کنا ہمائی کشندہ حمزہ خدای نام بخشتنت ہما کے مرگن غم ندات منار چون کشت کنت ادا حسد پا کشتگی روپ ہمائی نام کتگ دوز بچار مفتیانت ملائن تو حاجیانت نشائے بے پار کننت حسد پا مردمان کشان وطی پا ہونی دست نشودگار رسول نام آگران وہ ہما کے مرگن غم ندان منار چون کشت کن دو لفظ وانگا نزانت ان مرگ پتویان دنت ان اوکن دین ٹھیکدار واجہیں خدا بچار ان اوکن دین ٹھیکدار واجہیں خدا بچار زانتکار ماسٹرا شپک کے ملائی کشید اللہ بگنتی لاڑ کی نبی نام کار مرزبت ادا مسیط گو قرآن سچیت کسی گپ ہم نکن ادا مسیط گو قرآن سچیت کسی گپ ہم نکن بس وطی پا دشمنی منائی ای گستاق بشنت ہما کے مرگن غم ندان منار چون کشت کنت بچار منار کشتگش کشندہ نبی کتگ ہما کے مرگن غم ندان منار چون کشت